Hello everyone. Vainia chuan palak paneer kan siam don ni. Ancham le paneer kan ani deuh mai a kan man ra tur ho chu tiang ho hi nia. Paneer gram zani somnga he himal ko paneer ania tomato pum khat chantet purun pum lian khat chantet ta purun var te chi mal som pani so thing chantet ta hian chili powder half teaspoon le ai eng 1 teaspoon chi hi chu mani du aldan ania nga black salt 1 teaspoon ania chuan coriander hi 1 teaspoon hi zira seeds ania half teaspoon jeera powder half teaspoon kan tel bok ang fian te chan ve zel garam masala hi half teaspoon kan tel bok anga fian te chan ve paneer chili masala hi fian khat kan tel bok anga tespata pakhat chuan longpar pathum le elaichi hi pakhat tania ka phela chuan amul fresh cream fian li kan mang bokang ancham hi tel fian ni nen kan kanga chuan 200 ml kan le boka min thlengin kan kanga chuan kan da dai butter le tel ane heng hi chuan hi kan da dai to sa kan ancham kan khania blender a kan da kan hair don ni tiang kan lo da shinga chuan tel fian tablespoon khat kan la le a butter tablespoon khat nen ti hian kan chhuanga mai nyam te a chuan paneer kha kan thlak ta a ti hian paneer hi zoi ting kan chokanga atel kha kan juk ti kai hlekanga chuan hi chok to me len ti hian a ut among ut deuh thlengin kan kang don ni chu chuanin a ti hlom khomanga nakina po asom tur venga chuan a muya ati ram pha boka ti hian kan lo kang zo to ta a tuna chuan butter fian khata purun sen kha kan kanganga purun var le so thing kan thlaka tomato kan thlak le a mei kan ti nyamanga chuan kan masala ho kha kan thlak vek don ni ai eng le chili powder kha kan thlaka jeera seeds le jeera powder kan thlak le a black salt le coriander powder chuan chi hi kan du al dan tok minute ni chung mei sang bera kan chhuanganga kan kang min kher don lo ni chuan hi kan hair le don na chuwang chuan kan da dai a ti ha kan suak chhuaka chuan a lo dai nu khan an cham chunga khan kan da a kan hair koi don ni dip deuh ngai kher lo ni chuan butter 1 tablespoon kan tel le chuta chuan na china paneer chili masala te tespata le elaichi le longpar kha amaron mui thleng kan kanga chumi zo kanan cham hair koi kha kan thlaka tui hi 100 ml kala kan herna abang ho kha thwana mangdon ni nakina chuan tui ti han kan kang le phota chumi zo tui kha kan tela he kan la du tok lo chana ai tampo atel bel the ni mei hi medium flame kan da kan tok chara tuna chuan fresh cream kha amul fresh cream kha kan pol le a kan chok le char thata kain chopol turin chuan a khal tuk chuan tui so te popol bel the kan ti kha paneer kan sa kha kan pol le a mei kan ti nya ma sima chuan hemi nu tang hi chuan in zoi te in mawng changa chaw turania a khal tuk ka wangin tui hi 100 ml tui so tho ka tel bel le a hi aya tuya in du chuan chuai tampo chu pol bel theya a to bera garam masala fian te chan ve hi ka tel le a chuan rei lo te ka chuang le loka paneer le an tram kan chu ei thei alo ni ta ni hei an tram hi koi hlarin ke her lawat le ma se tur om deuh hlakin ke her ani hei hi kan palak paneer siam chu ni a atui em ani in lo siam ve chin don nya mi lo thira kan lo me ma kan channel la subscribe lo te khongai takin mi lo subscribe ve don nya bye bye u